EYILAKWA ry'ubugwage, EYILAKWA ry'ubugwage. EJNUR television na FM radio. EYILAKWA ry'ubugwage iragambira Paris muri France, irahurirwa mu biceka byona by'inyanja nyamuhangu umunsi yona no muri Afrika munonga yo buri gwezoba. Murabasa kuyihurira murabire haringi akanyabwenge wa eshatu urtv.fr. mwe bari kurikiza urtv EYILAKWA ry'ubugwage. urtv fm EYILAKWA ry'ubugwage, EYILAKWA ry'ubugwage. urtv fm. Abampurikiza mwasiba buhoro muriyo mugumire katusime ruhanga watwatira tukayisigisha aha twena turabahurire kandi mukaba mwashaziremo ukurikiza Ijwi radio na television FM. EYILAKWA ry'ubugwage iragambira Paris mu ihanga rya France, irahurirwa mu biceka byona byensi na munonga muri Afrika y'uburugwizoba. Hari muri East Africa. EYILAKWA ry'ubugwage urabasa no kugishanga hari kanyabwenge ningashi computer yawe liwa eshatu urtv.fr. nimbara musi ya munonga kandi mbendeze ubugwage murakora byona. Amazina ninye ahimbisibwe SIMPSON. ndikora musi ya munonga ndaramusa bagenzi banje bo mu rukiga n'ibiceke bitwetorere mu Great Lakes region. turasa gushangamo ibiceka bimwe bya Uganda, ibiceka bimwe bya Tanzania, Rwanda, hariya za Byumba. Nzira mu muturikize kandi murakunda munonga ndabimanya. Hariya za Kabare, Rwanda, Kisoro nimwe ni mu rukiga. turazana za Tanzania harimo ibiceka bimwe bya Karagwe, twayikana Rwanda ohe iwayambukaho harejo boda ya Kasitumba. ninjira mu nimwe muraturira munonga ibiceka bindi bya Nkore. ninjira rukiga nayo nehikayo n'ikirungi kuba nimwe. imisozi imwe iriho bakiga bagenzi bitu babya Ruhanga, Rugahare, Byekwaso, babya Mugisha, babya Rufu, bya Mugisha, bya Rufu, biryo mu mesho. tukagira bayine Mbabazi, bahimbisibwe bagenzi banje, bayine byona, batwakire, batukunda, baninsima mwena twabaramusa turabendeza ubugwage muri murakora byona kandi n'ikirungi kubana nemwe. ahari Ijwi radio na television EYILAKWA ry'ubugwage. nimbara musi ya munonga kandi mwe bari kutuhurira bakatuna hehi abaza mukaranje hariya bya Murindi w'intwari mucahinga cyayi agomajana agumuga kwa Sereje. mazima turabakunda munonga kandi n'ikirungi kubana nemwe. hari Ijwi radio na television EYILAKWA ry'ubugwage. ndaramusya abantu bona barakora imirimo itandukanye. hari baravuga amagari, aba boda, hari piki, aba taxi, abaratwara imodoka ibihangu. nimwe turabaramusya. abahingi bagenzi bitu mazima murabazere bitu mukatukuza muratugaburira no mucyatugaburira
tutabiye n'abahinzi barahinga ibihimba, amashaza, ibiribwa, emondi, mazima mwe bareki murakora ndetse amani munonga barahinga urutoki. Ibi byona nibyo kurya by'abakiga, abakiga bakaba nibabikunda, n'ubu niko birishi. Nuko ateki ibihimba ugereke bitakuri mazima ibyo kurya abenje abakiga nibyo baraenjoyinga kukira munonga. Yamara akata akasherake yahingira umugusha akataho akaramba yakabona. Ibyo n'ibintu birungi ndagira ngo murabimanya abakiga bagenzi banje, ibyo twatura bigamba murabyetegereza munonga. Mwe bare mubi muri mu byona ba master murejesa abana bitu mukatwegesa, twarugama abantu bakuru bamwe abashahu, abamwe besirikare, abandi abo ba dereva bona bunanaga babyona biraruga mu mikono yanyu mwe ngabegesa bitu barungi, kandi bakarugamo n'abanyamakuru barungi kabo abarakora RTV FM iraka ry'ubugwage. Turabendeza uburwage mu murakora byona kandi urahangaguma bebe imbere. Nabagambire amazina ganje ahimbizwe SIMPSON. Mazima nashemerwa kubana nimwe, kandi ndagira ngo mbamara amatsiko. Turaba turakora hamwe ari RTV iraka ry'ubugwage, kukirana munonga turaganira habyitu byo buzagwa bwitu mu let's track turimo twitwe ngabo muri rukiga. Turabasa kurizingana mu rurimi rwetu rwo rukiga, runyoro, runyakitara, rutoro, runyankore, kugira ngo tubase kurizingana turebe ibyo buzarwa byitu bicyari nkakare bikahindurwa ki, turebe batate inkuru bakaba ntibabaho bata, bashwenkuruza bakabona ntibaba bata. Ubu biri bita hinde cyahindukire, turebe ibyo buhangwa byitu tubase kubiganiraho, sharing information, sharing news updates. Kukirana munonga turagamba byo buhangwa uko biragenda birahindagurika, ninga ndetse turasa gukora kugira ngo bimwe bice bisigayire tubigumane nka heritage, tutakayija kubura byona kandi nyensya abarya tukomokaho bakabitubuza tukabibura. N'ikirungi kubana nimwe, kandi tabasibizeyo gatubanze tuburira akakeshunguru baraketa ayinunu. Ningira ntimwe abakiga mu rukiga murakamanya ayinunu ko kutangirira abagenyi numanya abakiga tukaba tugira ubugwage, twakira abagenyi bunji abaradushanga tukabakira tukabazinira tukatarama tukagira farewell. So gaturaga keshonguru ka inunu, ubundi tugaruke tugumizemo na programu yitu, tugenda mu mesho mwe bari munonga kurikiza iraka ry'ubugwage gaturaka keshonguru ka inunu. UR TV FM iraka ry'ubugwage. I wish
ivugira ipari mu Bufaransa, ikumvikana mu karere k'ibiyaga bigari ndetse muri Afurika y'Iburasirazuba. Akaba wayikurikirana ukanda www.ngeyisa.wordpress.com. Urugwiro. EYILAKWA.